Assalamualaikum waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, jawabnya ahlan bin. Sholahul khair, jawabnya sabahan nun. Masa al khair, jawabnya masaan nun. Ana itu saya, anta anti itu kamu. Ilaliko jawabnya ma'asalamah. Ilaliko jawabnya ma'asalamah. Aina di mana, limaza mengapa, kaifa bagaimana, lianna karena. Aina di mana, limaza mengapa, kaifa bagaimana, lianna karena. Hadza hazihi ini, zalika tilka itu, hunna di sini, hunaka di sana. Amma depan, wara'a belakang, ala di atas, tahta di bawah. Amma depan, wara'a belakang, ala di atas, tahta di bawah. Ba'id jauh, qarib dekat, 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 ba'id jauh, qarib dekat. Mukjizat para nabi, ya nabi, mukjizat para rasul, ya rasul, itu sebagai bukti kebesaran ilahi. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Sulaiman bisa bahasa binatang. Nabi Ibrahim tak tempat dibakar api. Nabi Isa menyembuhkan orang sakit. Kalau Nabi Muhammad mukjizatnya Al-Quran. Al-Quran kalam Tuhan. Bacaan orang beriman. Ilaliko sampai berjumpa pulang. Ilaliko sampai berjumpa pulang. Kita berjumpa karena Allah, kita